murabona atari mu Bakorinto. Some mu Bakorinto ba kabiri igice ca kane umurongo wa 10. Hagiro usoma igice ca kabiri umurongo wa 10. Avuga ngo tugendana mu mibiri iteka urupfu rwa Yesu. Tugendana mu mibiri iteka urupfu rwa Yesu. Ubugingo bwa Yesu nabwo bugaragarira mu mibiri yacu. Ubugingo bwa Yesu nabwo bugaragarire mu mibiri yacu. Endelee. Amen. Naho. Sawa. Amen. Tugendana mu mibiri yacu iteka urupfu rwa Yesu. Ubugingo bwa Yesu nabwo bugahita bugaragarira muri twebwe, bukagaragira mu mibiri yacu. Ni ibintu bibiri, ni ukugendana urupfu rwa Yesu, ubugingo bwa Yesu nabwo bukaza muri wewe. Ni ukuvuga ngo iyo urupfu rwa Yesu rutari muri wewe, ubugingo bwa Yesu ntibuba buri muri wewe. None Pawulo yarandika aravuga ngo tugendana urupfu rwa Yesu mu mibiri yacu. Hari aho yanditse aravuga ngo mu nzabya zibumba ngo dufite ubutunzi mu nzabya ziki, muri izo nzabya zibumba. Tugendana rero mu mibiri yacu iteka urupfu rwa Yesu. Imana icubahira. Noneho iyo ijambo rimaze gusobanuka riba rimera neza, gusa utarabisobanukirwa ntiyo byumva. Ntanyibasha tuse umuntu azagendana urupfu rwa Yesu gute? Ugendana umurambo wa Yesu gute muri wewe? Tugendana niko Bibiliya yavuze, tugendana mu mibiri yacu iteka urupfu rwa Yesu, kugira ngo ubugingo bwa Yesu nabwo bugaragare muri twebwe. Turashima Imana ko abakristo tugendana urupfu rwa Yesu mu mibiri yacu. Nico kiza gituma ubugingo bwa Yesu nabwo bugaragarira muri twebwe. Rero niryo jambo tugiye kuganira hejuru yo kugendana urupfu rwa Yesu. Mu rugendane, mu rwikorere, mujane narwo. Umwe mujane urupfu rwa Yesu gusa. Nubwo ubuzima bw'umukristo ni ukugendana urupfu rwa Yesu, uko umurambo wa Yesu ndimo. Ubugingo bwa Yesu nubwo bugaragara muri twebwe. Iryo jambo nyine ndaje ndisobanure muraryumva. Ndabashuje mu izina rya Yesu. Turabaramukije batari bari hano mu gitondo n'abandi baje guterana. Imana ibahe umugisha. Bamushenga Imana ibagirire neza. Muri aho twize iminsi tutabonana, none bambwiye ko barwaye ariko ndagira ngo barakize. Imana ishimwe. Simbizi ko asa n'abatabyemeye. Uracarwaye? Hari umuntu uguma kurwarira muri uyu muriro uraha? Niwe uguma kurwarira hano bakamureka. Iki kiberere ngo ndiko ndeba aha. Imana ibahe umugisha. Mino haracari imbaraga. Ino haracari imbaraga. Bene ibi bintu muzobijana n'ahandi. Ni abantu nyine baba barimo bakora ibintu bibarimo. Ahandi henshi barabikora ariko bitabarimo. Ariko hano nyine haracariho
haracyariho nk'ibintu bishisha bigifite amavuta bikimeze neza ukuntu bityaye. None ga mugume mukomere ga nta kundi, tureke kubivuga mu birambuye. Hari ahandi nyine biri mu gukorwa ariko ukumva biradusise, ariko hano nyine kurumva bihaye bicamwo ukazamumva nyine harimo umuriro. Reka tubwirize tuze gusoza. Bambwiye ko nyine muza mutaha kure, tuze gusozerezaga igihe noneho gadutahe. Noneho ngiye kubabwira amakuru akomeye hano. Asifiwe. Ngiye kubabwira uburyo tujya tugendana urupfu rwa Yesu muri twebwe, ubugingo bwa Yesu nabwo bugahita bugaragarira muri twe. Noneho hari indirimbo wagumye kuririmba, wamuguma kuririmba indirimbo zijanye n'ivyo ndi bubwirize. Habe na mu gitondo bagumye kuziririmbaho, usibye indirimbo zose gazazigana kuri Yesu, kandi murumva ko ari we kera turiho. Noneho waziririmbye nyine numva ko ziraguma guhura n'aha hantu. Kugenda n'urupfu rwa Yesu mu mibiri yacu ni ukuvuga guti, iyo bavuze ngo kugendana urupfu rwa Yesu, baba bavuze ngo kugendana imibabaro ya Yesu, kuyicarana ikaba muri wewe, ukamenya imibabaro Yesu yagize gute, Yesu yagize. Turi kumwe? Reka mbisubire ngo byumvikane. Iyo bavuze ngo kugenda n'urupfu rwa Yesu Kristo, ni ukugenda uzirikana wibuka, wanarota ukarota urupfu rwa Yesu, wanagenda uri mu nzira ukazugenda uvuga ngo Yesu ukuntu yababajwe n'ukuntu yagiriwe nabi. Noneho n'ibitekerezo byawe ndetse n'abantu baganira muri kumwe mu nzira, mu modoka, mugenda muri mu kazi, mukaza muganira uburyo Yesu yapfuye. Umuririmbyi yaravuze ngo nubona ngiye kwibagirwa mwami Yesu uzagira gute. Haleluya milele. Ni ukuvuga ngo intege nke aho zikomoka ni ukutibuka Yesu. Imana yabwiye abanyesiraheli ngo mugende muje Kanani, ngo ariko ngo nibagirwa. Yamubwira gusa atire attention kwibagirwa. Ubundi umukristo iyo yibagiwe imibabaro ya Yesu, akibagirwa ivyo Yesu yakorewe, ni ukuvuga ngo abagize ikibazo mu buzima, intege nke naho zazigira gutyo. Amen. Noneho tugomba, uri yaravuze ngo mbwira amagambo ya Yesu, ngo mbwira n'icyo gize gute, mbwira n'indirimbo, gutyo. Hari igitero kivuga ngo mbwira iki, umbwire n'iby'urupfu rwe. Aravuga ngo ayi wenda atangaye, Imana ishobora aratangaye. Ubundi n'abantu bakeya b'abakristo bakeya baza batekereza ku rupfu rwa Yesu, ni bake, nibo mbarwa. Abo nibo mbarwa, kandi aho niho hari imbaraga. Numva biri zivuga mu byakozwe n'intumwa, izivuga ngo intumwa ngo zahoraga zigwiza imbaraga, kubera kuko zahoraga zamamaza gupfa no kuzuka kwa Yesu Kristo. Ni ukuvuga ngo bo uko bagaza bicara nuko bagaza bagenda, n'ibiganiro bagaza bakora n'inama za n'ibindi byose bo bagaza mu kuvuga gusa urupfu yapfuye. N'icyigisho cyabo no kwigisha kwabo ni ukuvuga gusa niyo bageze muri prison bagaza bavuga gusa ukuntu Yesu yapfuye. Kandi ni urwo rupfu rw'indura, kuko gupfa kwa Yesu Kristo ni icyo ngicyo Satani yanga. Iyo muri mu materano mukavuga gupfa Yesu yapfuye, mukavuga imibabaro yiwe, mukavuga kuko muri ya mibabaro niho harimo ubutsinzi bwacu.
Imana icyubahiro. Imana ishimwe. Haleluya. Amen. Icyo kirumvikanye. Noneho ntarakomeza mureke mbabwira urupfu. Tugenda n'urupfu rwa Yesu uko havuzwemo ijambo urupfu. Yego. Urupfu rero rwavuye hehe? Urupfu rwavuye kuri Satani. Satani amaze gukoresha umuntu icyaha, urupfu rwahise ruza. Kuko Imana yari ivuze ngo nimurya kuri iki giti ngo no gupfa muzagira gute? Muzapfa. Satani aba ntimutegera ngo amare arya kuri cya giti, akiriyeho urupfu rwamaruza. Ni ukuvuga ngo mu yandi magambo, iyo urwo rupfu rero rwari rumaze kuza, hakagomba kuboneka ikintu kimara ruriya rupfu. Ikintu rero cyagombye kuza kugira ngo kimare urupfu ni urundi rupfu. Yego. Ni ukuvuga ngo urupfu Satani yateje isi kuva kuri Adamu iriya gukomeza, ni urupfu Satani yateje amaze gukoresha umuntu icyaha. Hanyuma Imana nayigambirira kuzana urundi rupfu, arwo rupfu rw'umwana we Yesu Kristo, kugira ngo ruje rwice urupfu. Ni ukuvuga ngo urupfu nirwo rwishe urupfu. Urupfu rwa Yesu Kristo nirwo rwishe urupfu rwa Satani yateje abantu. Niyo mpamvu rero duhe Imana icyubahiro. Imana ishimwe. Haleluya. Amen. Bibiri ivuga ngo hashimye Yesu. Imana ishimwe. Amen. Baza baca umugani bakavuga ngo dawa ya moto ni nini? Ni moto. Ni moto. Ni ukuvuga ngo urupfu rwa Yesu Kristo niyo mpamvu rugira imbaraga, kuko ariwe waje guca urupfu, kandi urupfu nirwo wari dufite imbaraga. Bibiri iravuga ngo ubu nibwo bugingo buhoraho, ngo ko bakumenya kuko ari wewe, ngo bakamenya niwe watumye, ngo ari we Yesu Kristo. Bibiri iravuga ngo ufite uwo mwana ufite ubugingo, ngo utamufite nta bugingo afite. Dore Imana icyubahiro. Haleluya. Ukumubona mwicaye hamwe mwese mufite ubugingo kubera ko nta rupfu kibarimo. Ukumwicaye nta rupfu kibarimo. Ko ndabareba gutya nkabona nta rupfu kibarimo. Kubera kuko muri mu bugingo. Kandi impamvu muri mu bugingo, kandi ubugingo ni iki? Ese ubugingo ni iki? Ubugingo mu yandi magambo ni iki? Nukwizera. Ubugingo ni iki? Ubugingo ni iki? Kesi ni ubugingo. Kristo muri twe. Ni Kristo. Ubugingo ni iki? Nimuvuge mu Gifaransa wenda nico muzi. Ubugingo ni iki? Eternal life. Ndanabisobanuye ahubwo. Ubugingo ni iki? Kugira ute? Harako ni ukubaho iki? Voilà, nicyo nshaka kukubwira. Ni ukuvuga ngo ubugingo ni ukubaho kwiteka ryose, ubuziraherezo, ubutazapfa ubundi. Ni ukuvuga ngo iyo umenye Yesu Kristo, ukakira Yesu Kristo nk'umucunguzi wawe, ntubugipfuye, ahubwo uzugira ubuzima n'ubugingo bw'iteka ryose. Icyo nicyo bizabita ubugingo. Ubugingo ni ukubaho mu buzima bwo kutazapfa iteka ryose. Saba abantu ko badahebumva ko turumva cyane. Ko yamurumvise se? Ko ndabona nkabona ntimwamwumva kandi bibafite umumaro, kuko ubugingo bw'iteka ryose muraho neza. Imana ishimwe. Hari ubuzima. Imana taramubwira ngo nije kuzuka n'ubugingo, ngo nizera n'ubwo yarapfuye ngo azongera kandi abeho. Noneho rero kugendana imibabaro ya Yesu ukayitekerezaho, ukayihingiraho, ukayisaruriraho, ukayibyariraho, ukayuzukurizaho, ni ukuvuga ngo mu yandi magambo nta ntege nke uzongera kugira iteka ryose. Iyo utekereza imibabaro ya Yesu ugatekereza urupfu Yesu yapfuye, ntuzura, ntiwonebwa, ntiwokora ibyaha, ntiwoja mu bindi, kuko ibyo nirwo rukingo rukomeye ruza rudukingira urupfu. Ni ugutekereza imibabaro ya Yesu Kristo. N'uyu munsi niryo kanisa, niryo torero, ni imibabaro ya Yesu Kristo mu buzima bwawe. Niyo mpamvu Pawulo rero yanditse ahangaha aravuga ngo tugendana urupfu rwa Yesu Kristo ngo mu mibiri yacu. Imana ishimwe. Iteka ngo ubugingo bwa Yesu nabwo bukagaragara muri twebwe. Ubugingo rero niyo ugize ubuzima bw'iteka ryose, ntuzunebwa, ntuzusaza, ntuzugajuka. Niko muri iri havuga, muri havuga ngo bazahorana amakakama, ngo n'ubusaza bwabo ngo bazahorana itoto. Nivuga ngo ni ubugingo babo barimo, kandi ubwo bugingo rero dore Imana icyubahiro. Imana ihimazwe. Imibabaro Yesu yakorewe ni 6, niyo ngiye kubabwira. Principal imibabaro Yesu yakorewe niyo ngiye kubabwira ngo muze muyibuka
tuyibuke tuyizirikane iteka ryose. Ngubwo ubukristo rero, ngubwo ubuzima bwo muri Kristo Yesu. Twasirimba igisirimba tukaza dusirimba tuzirikana icyo Yesu bamukoreye. Yesu yagiriwe nabi, ngiye kubabwira ukuntu Yesu yagiriwe nabi, kandi mu bintu bitandatu, kandi buri kintu gifite icyo kigenda gisobanura ku buzima bwacu. Ni nabwo ubuzima bwacu bwa Kristo. Ikintu muri ibyo bintu bitandatu hari kigenda bamukorera ikintu ariko gisinyifiye ibyo twebwe tugiye kuzabarusha. Niyo mpamvu rero iyo mibabaro igomba kuyizirikana, kuko yose iyo mibabaro Yesu yagize niyo izigira gute. Hari umugabo umwe w'Umusudani azaja mu ivugabutumwa atwaye umusaraba, aza ujana mu ivugabutumwa ukomeye, aza agenda yikoreye umusaraba, igiti. Iyo icyo giti kibuze umwanya mu ndege ntazagenda, ni ukuvuga ngo kigomba nacyo kubona umwanya akacishurira igiti cy'umusaraba nyine. Yaje kubwiriza cya giti akagishira hano. Umunsi umwe aramubaza ngo ese kubera iki uzuja kubwiriza ukajana igiti cy'umusaraba? Arababwira ngo ese umuntu yobwiriza adafite umusaraba ngo akabwiriza iki? Nubwo yobwiriza bya Noheli ariko umusaraba akazabupfa kubona ahangaha, kuko niryo shingiro twebwe abizeye. Asifiwe. Muri njye ravuze ngo umusaraba ngo niyo bendera twebwe abakijijwe. Donc ni ukuvuga ngo ibendera yaramanitswe umunsi Yesu yagiye hejuru ku isi, iri hejuru, nicyo gihe ibendera yazamutse, kandi intsinzi birabonetse iteka ryose. Imibabaro itandatu rero Yesu yakorewe. Ya mibabaro yararagiye urufiza ngo ntibigibayo, zakuweho n'imbabazi z'umwami wacu Yesu. Rigorigota urasanganirwa n'ibyishimo, imbabazi mbese n'urukundo nibyo bibaboneka. Ya mibabaro yararagiye urufiza ngo ntibikibayo, zakuweho z'umwami wacu Yesu. None urigoriro hahindutse imbabazi, abakugezeho bose barakira. Amaraso y'ukomeye yaramenetse avumura uwo musozi waruvumye. Mana ishimwe. Ariko twamenye ibintu bikomeye cyane, twamenye ibintu bikomeye, twamenye ku ibintu bikomeye. Yesu ikintu bamukoreye cya mbere muri iyo mibabaro itandatu, isobanura ibyo ngiye kubabwira. Ikintu cya mbere bamukoreye, Yesu bamwambise ubusa. Icyo cya mbere nicyo bamukorera. Number 1, bamwambise ubusa. Musomye Bibiliya haza havuga ngo bafashe imyenda yiwe barayigabana, kandi yagabanya abagabo 4. Ariko hari undi mwenda yari afite utagira urudodo, uwo nguwo ntibawugabanyewe, iwo barawufindiye. Uko ibyo byose biranditse mu buhanuzi iriya hirya. Noneho iyo myenda bamwambuye n'uwo nguwo bafindiye, ni ukuvuga ngo yamye asigara yambaye ubusa. Imana isigara yambaye ubusa, kandi gapana gusigara yambaye ubusa ngo hari akantu tuni. Bamubanje ku musaraba yambaye ubusa, kandi yego nyina yari ahari, Mariya. Mana ya Israheli we lando latika bosa kiza bondala mutegere babura makuru. Mana ishimwe mondre que c'est le verre legendre. Alleluia. Ibintu sattu bivuga, ariko iyo bihaye umwanya ukavuga ngo reka mbyumve, reka numve uko ibintu byagenze, si ibintu ni ibitangaza byabaye. Bifa kuba gusa icyo kora kubyumva no kubishurwa biratandukanye. Bifa kubishurirwa gusa ukamenya, ukicara ukabaza si uko byari byagenze gute. Imana yavuye mu ijuru yambika ubusa, iremera yambika ubusa,
mu yandi magambo halalilalilala yewe we ukugo ibintu biraje ari byinshi duhe Imana tubahiro ako yemewe mureke mbabaza ijambo rimwe niba mwebwe muza muri hari ubwo wari wicara n'umugore wawe muri mu nzu mwembi mukaganira ku rupfu Yesu yapfuye tuganira ibindi aho ngaho hari ikizamini tuganira ku bana n'amaproje yati Pastor Bonke na nuriya mukobwa wacu hari uwo mwari mwicara mwembi kandi gani musa n'abayoboye kanisa hari uwo mwari mwicara mwembi mukavugana ngo se wowe uzubona gute ukuntu Yesu kuri uko byaje bamugendeke gute mukagira nk'ikiganiro mukagifatara nk'iminota 10 cyangwa nk'ingahe mukavuga ngo se uko gute byari bimeze uko mwese ko ndabareba nkabona wenda nkabona sindisi ngiye kubasigira umukoro niba ndabwira erega ko turaja mu ijuru ko murega ko turaja hehe ngira ko turaja mu ijuru ikiga le mer que char ikiganiro ukaganira n'umugore wawe mukavugana ati uko nuko ga Yesu hari umunsi bamufasha umugore akamavuga ati aho ngaho hasubiremo aho hasubiremo banguhambwira ukamubwira ati banyamufata bamwambika ubusa bagabana imyenda yiwe undi barawufindira aho ngaho mbwira uko bawufindiye ukaba nk'umusubiramo umugore n'abakamuvuga ngo yo ngo nanje gandabizi ngo ndabizi neza ngo baramufashe ngo bamugira gutya na gutya ngo bamukorere kiniki uko n'uje babwire uko nuko mwashaka mukamuryama mudasenze umugabo yaratubwiye ngo muri mu rugo mukavuga Paulo na Petero mukavuga ibintu bakoze Imana yabakoresheje ngo mwashaka mukamuryama mudasenze ngo kuma mwasenze kuko biri ravuga ngo ujye wibuka umukiranutsi ngo kubuka umuransi biteriki umugisha ngo nkanswe kwibuka Yesu Kristo wakomotse mu rwa Dawudi Imana cyubahiro haleluya ko turavuga hejuru yo kugenda n'urupfu rwa Yesu Kristo mbwiye abaje nyuma kugira ngo bamenye aho turi kugenda n'urupfu rwa Yesu mu yacu kugira ngo ubugingo bwa Yesu nubwo bugaragare muri twebwe noneho Yesu icyambere turi kumwe naco Yesu bamwambika ubusa bagabanya imyenda yiwe barangije rero asigara yambaye ubusa burya arahagaje ku musaraba aja hejuru iriya ba Mariya nyina we kuko mubafushije cyane bakomeye ku isi ni Mariya kuko niwe ari nyinaga ineza nyina yari aho ngaho babagore bari aho ngaho bajya bigishwa ariko rero abagore muzi cyatumye b'intwari ibo ntibigeze bataha ngo baje iwabo ahubwo bagumye kuja bagiye ahantu ngo bamare gusaba gutekereza ku rupfu Yesu yapfuye nico cyatumye baje hehe nico cyatumye bagenda baja ku munsi wa gatatu baja gusuzuma imva ya Yesu cyangwa se baja kuyireba Yesu wi Nazareti yambika ubusa mu yandi magambo umunsi bamwambuye ubusa ku mugaragaro kandi ga saa 6 z'amanywa ku mugaragaro mwumve mbabwire ese uko niki cyari kimubayeho yarabaye atuko yarakozwe niki uko yarakozwe n'isoni timuzi ko n'abasazi hano hanze nta wupfa kubona wambaye ubusa aza saragasara ahantu hose ariko hano hantu akahahisha ikindi hari umuntu mwari mwabona bafata bagafunga bakagira ariko bakamwambika ubusa akamayambara ubusa tuni hari umwana mwabona Yesu barabimukoreye mu yandi magambo yarasa n'uwahararutswe n'uwasuzuguwe n'uwanzwe n'abantu bose ako Imana mwo gutyo Imana yamayemera ikorwa n'isoni ese muzi cyatumye ikorwa n'isoni nico gangiye kubasobanurira ku cambere Yesu yakozwe n'isoni amen muzi mpamvu yakozwe n'isoni kuva umunsi Adamu akora icyaha ese umunsi Adamu akora icyaha timuzi ko Adamu yahunze akava muri Edeni icyo yasanze uko yasanze ameze n'umugore yasanze bimeze gute ngo basanze bambaye iki timuzi ko basanze bambaye ubusa
kandi mu yandi magambo muri Edeni n'ubundi nta mwenda bari bambaye, ariko bari batwikiriwe n'ubwiza bw'Imana. Umwuka w'Imana niwe wari ubatwikiriye. Nishushana gituma badasa naho bakozwe n'isoni kandi batambaye n'umwenda, ariko bari bambaye ubwiza bw'Imana. Noneho bamaze gukora icyaha, bwa bwiza bw'Imana bubavaho, basigara bambaye ubusa. Imana rero ngo bare bambara ibicocero, bakaza bambara amababi y'ibiti, bakaza bambara ibicocero kugira ngo barebe ko bahisha ubwambure bwabo. Ariko Imana nyir'imbabazi ahimbazwe Yesu. Ukumubona imyenda twambaye yose si umwenda, iyi ni ibicocero. Ibi ni ibicocero ariko ntitwambaye. Umuntu wambaye ninde? Ni umuntu wambaye urupfu rwa Yesu. Ndaje mbisobanure. Duhimana asifiwe milele, asifiwe milele. Imana rero kubera isoni umuntu yakorewe kuva icyo gihe Satani umuntu yahoraga akozwe n'isoni, Imana rero yambara za soni zacu zose, yiyambika ubusa, akorwa n'isoni kugira ngo isoni zari zituriho zituveho. Hanyuma rero Bibiliya iravuga ngo siko bizaba, mwamutegereza ntawe uzakorwa n'iki n'isoni, ngo keretse abava mu masezerano ari nta mpamvu. Mu Baroma haza havuga ngo ntawamwiringiye ngo wigeze akorwa n'isoni. Ubundi gukorwa n'isoni ni iki? Ni ukubura umunyabyaha. Iyo uri umunyabyaha buriya uba wambaye ubusa. Nico gituma umunyabyaha azagenda azahunga ntawe umwirukanye. Umunyabyaha azabona abantu babiri bahagaze hariya akamuvuga ko nje bavuga kurya azagenda guhunga kurya n'isoni, ntiwokira isoni n'ikimwaro utarava mu byaha. Niyo mpamvu iriho nta mahoro nyine neza. Ni ukuvuga ngo ariko iyo umaze gukizwa ukamenya Yesu Kristo umukiza n'umucunguzi wawe, ni ukuvuga ngo uwo munsi uzawambara umwenda, kandi umwenda uzawambara ni umwenda w'umwuka wera. Umwuka wera azagutwikira. N'ubundi ikitubereye si iyi myenda twambaye, ikitubereye ni umwuka wera. Niyo mpamvu rero umuntu wese wamenye Imana, ndabarahiye mwumve ikintu Bibiliya izivuga. Hari ikintu Bibiliya izivuga ikintu kitwa principe, ihame ry'Imana. Ihame ry'Imana rya mbere ni uko uwamwizeye akamwiringira atazakorwa n'isoni. Umuntu wese wiringiye Imana akizera umwana w'intama w'Imana ntazakorwa n'isoni. Ashobora kubabara, ashobora kurwara, ashobora kumererwa nabi, ariko ntashobora gukorwa n'isoni. Haleluya. Bamukubise nakora inkoni ibabaza, bamwambise ubusa bamurega inyuma kandi bamuheshera. Niba hari umugabo warenganye ku bwanje, Yesu yararenganye. Niba hari umugabo warenganye ku bwanje, Yesu yararenganye. Haleluya, 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 haleluya. Isoni ikimwaro, isoni kugenda n'ikimwaro. Isoni Satani yaraduteje, Imana yarazambaye zose, izambarira abantu bose ngo uzamwizera wese atazakorwa n'isoni. Duhe Imana ishobora kandi ubundi ntimubona Bwana asifiwe. Isoni nico abakristo baza bicarira. Iyo uzi ko uri kumwe na Yesu neza, habe nubwo bizogenda gute, wewe ihame ry'Imana tiyoreka ko umukiranutsi wayo akorwa n'isoni. Worwara ariko ntiyokorwa n'isoni. Umuntu ashobora gutunga amafaranga menshi ariko akazagenda n'ikimwaro mu bantu. Kurya no kubwiza bw'Imana butamuriho. Kurya afite isoni z'ibyaha. Muri njye aravuze ngo nta soni mfite, ngo uretse ibyaha byanje, ngo kandi ngira gute ngo nzanye biratike
umugabo umwe ngo yabonye undi mugabo hariya, ariko bagira nawe nk'utubazo ngo yamavuga ngo uriya mugabo kuriya karantuka, uko bategeranya ari nkiriya ati kuri uriya mugabo karantuka, nawe yamutangira kumutuka. Uko ni ukuvuga ngo bari abantu nyine bafitanye akamagira complexe yo kumva ko undi muntu hayamutuka. Umva mbabwire, umuntu wese wamenye Yesu isoni z'ubwamburi asifiwe zikimwaro zo gukorwa n'isoni. Jewe ndibuka neza kuko nkiri umupagani sinagazangera mu makwe, sinagazanje mu bukwe, nabazana amantinya, kandi nabona abantu nk'abangaye bari nkama mbona ko ari bavuga, kandi ko bataye bamvuga uzamubwira complexe gusa. Ukundi mubona abantu bafite ibyaha, umuntu wese ugira icyaha bene cya kindi nyine kiremereye kuntu kuriya barahwereye. Imana ndiyo mureka, Imana ndiyo tuzuwe uwo musonga ntuzushira. Kandi iyo babizi habe n'ubwo tutamumenya, iyo wenyine niba bizi mureke ndabwire umutima we gusuzuguma kumubwira ngo uri gito, ngo uri gito, wahaguruka kuririmba umutima ukazukubwira ngo uri kabica, kuragira gute nawe. Noneho hari wigeze abivuga aravuga ngo izuba ryavuye ngo twebwe ngo twatugira imbeho, ngo imbeho ibo bazabanyibanya na atmosphere ihari. Ni ukuvuga ngo bo ntibazabagira gute, kandi muzorere neza erega kuryaga abantu bazagumaga nyine tukaguma tukirukanka tukagira kujya nyine gaswa twanezerewe gusa cyane, ariko umuntu mubi ntazayoberana habe no muri quartier bazagira n'imbehamyi inani mu kibira iyo habaga imvura ihidutse habaga ki amahorokera niwango bazabagendana gusa, bazagenda n'imbeho bakagenda n'ubukonje. Noneho mwafa gukubita sente hano mwazamuka cyane umuntu akazaya amahwera naza, ariko ino ntibahaba inkiyi hirya ndavuze nuwo wese kwamona agize ucya kwamona ahwereye. None waraho mperutse kuja twinjire gutya nama mbona umuntu atoye ibitabarataje ngo mbaze pastor sagiye gute, ati naje simbizi, kandi yicaye imbere yama yoroshya ukwereko umuntu azama yikeka gusa wenyine, ukama wikeka ukama umva byacitse, ukama umva byagize. Mwumve mbabwire umuntu wapfanye na Yesu akazukana nawe, habe nubwo bogutuka bakakuvuga ikejo, bakakuvuga ejo bundi, bakakuvuga bwa buriya, abantu bose si yose kakuvuga, ntibishoboka kushobora gukorwa niki, ntibibaho. Mwumva biri uko bivuga, Bibiri iravuga ngo n'imiti mutaracira urubanza ngo muratinyuka imbere y'iki. Umuntu w'amahorokera muzoreke azabijina hano murebe ko bikunda, tibyo mukundira ko simvuze abantu bose ko bagomba kubishina, ariko nutabishinye mu mutima tuzatubabona bazabishinira hasi. Abandi bazamavuga ngo sente ngo nibayizimye ngo se ngo ho baririmbiye ngo ijambo ry'Imana ngo nibarike ijambo ry'Imana rihabwa umwanya kandi atari ko aryumva kugira ngo yoroherwe ngo nkituzaga ayo yoroherwe ngo ho baririmbiye n'ubundi iryo jambo atanarifanye amahorokera. Asifiwe. Muzogende muje nko mu makwe niho hari mukuba nk'ibintu mu makwe haba abantu bose baba bateranyeka. Gitaramo cyo ni cyacu, gitaramo ntabuze tuvangira ko mu makwe abantu bose baba baje bose. Muzobe nk'abashiramo akaririmbo bene akangaka k'Imana, mwe nk'abagurukaho gakeya, mwumve mu makwe arusakuza ruhaba. Abantu bazamahaguruka ukamavuga ngo kuri kumbe ninde buzanye ibingibi ngo nk'ibingibi bije gute, ngo nk'ibingibi ngo bije yemwe ibintu by'Imana bakamuvuga ngo nk'ibi bije gute. Uko ni by'Imana kandi nibo bafomoye bakamavuga ngo tubanze twumve pastor asenge, aho nta kibazo. Uko ni muvuze ko basenze aho, ariko bashiramo akaririmba abana babiri baririmba akaririmbo keza bene akangaka k'umuriro, noneho n'abandi bahaguruka. Munsi mperutse gutaha ubukwe rimwe ahantu muri Kenya, ngo amara abana b'abakorari bamaririmba gutya ngo baririmbe, navuga ati ubukwe ndaburangisha, sinamye mpaguruka nambabwira ngo bikibaye ubukwe bibaye igitaramo, amaze reka abagabo bivungire babuka zo bamona bagize gutya barasohotse, ariko twaranezerewe uwo munsi. Ubukwe nabambuhindura igitaramo
abo bana bari bavuze ngo isi n'intebe y'ibirengeje nawe ijuru nibwo buturo bwawe nuko ariko gukongo kera umuntu we yaranyicaje garambwira ati ariko wewe uzokura ryari nivuga imbe hamwe kuzimera mbese uzokura ryari ngo wewe ngo ntungo umuntu wize theology ngo none ngo akambwira ntavuge ko jino akambwira ngo uzozugumana n'abana akanga nko kuserutsa kujina ariko nico bari kwambwira umvaga biba ukumuza muri bitso dukora guko ibintu maze gukoraga timubwira ngo ni jino ibindi birabereye keretse nyine nkunda rujino n'abagabo bamaze kungana gutya bafite abakwe n'abakazana kugira gutyo ukasarwa hwera ukuga mukanya ishusho irabura ishusho y'umuntu turakonda nayibonaga ukutugiye kuba mu kindi gihe ariko gukama bumva nta kindi gano urupfu rwa Yesu ruba ruturimo ubugingo bwa Yesu nabwo buba muri twebwe turashima Imana ko tutakiri hano ako muzi somi zo bupagani twega twabaye bapagani ni twebwe tubiza amakuru tuza amakuru yose y'ukuntu twari tumeze ako nagiraga complexe nuko twamwe nagiraga complexe bene ya yindi uzi ko Imana izi kujahura ikaguhindura igifu nyine ukemera ukabaco ntugere mu bandi bagabo nigeze kurara nkiri umupagani ubwo byari byakomeye nari ngeze ahantu kuri kandi nagira ngo nibwo nari ngiye nko gukizwa nyine harasigaye nibwo nanakijijwe daweri ariko naje ngo nirebe mbona nari ngeze ahandi ho kunywa akanyanga kakavanga n'urwagwa noneho bisa naho bihendutse mu mafaranga kugira ngo n'amasinda vuba kuko iyo wasinze uzusa naho nta kibazo ufite uza wa mubu umuyobozi uza wa mubu umuntu ukomeye noneho naho nari ngeze bene ahandi ho kunywa ukamu ugenda noneho ngo mare ndara ahantu nyine kwa mwene wacu muri mabwire ndi umugabo w'abana bose mfite mbafite ako yeme ako muze mureka ibi bintu tubihagarareho neza asifiwe shima Imana ko soni zatufuyeho eto di basanga ya bungulo mwingi ako ye kugani Yesu gakozwe n'isoniga kugira ngo isoni zari zindiho zimveho niyo mpamvu umunsi namumenye isoni zahise zivaho izuba rya mariva ubijije bashira barashira ntayo kimbaho ngo mare ndaraho kwa mwene wacu gucya mukuru wanje aho ngaho mwadata wacu ndari wiwe bagaza baja ku meza sinjeyo bakarya barangiza nkabona kuja ku meza kwangaga kwisharana nabo ngo bataguma kungenzura no kumvuga nkamaguma mu cumba murebe babwire njega nizo wibuka ibintu none ngo buce ngiye gutaha mburuko uwo mukuru wanje nyine mburuko mwakatiki yo gusubira giyo nari ntuye titwo kwicaranaga nawe nimubwiraga aramambwira amagambo menshi avuga ukuntu ndi umusinzi napfuye nagize benko usenjewe mwumva icyo kintu cyabaye uwo munsi ngo mare mwandikira kandiko turi kumwe munzu mwandikira kandiko abanaga baragowe mwandikira kandiko ngo mare ngaho umwana we ati shiraso noneho aragasoma ngo agasome noneho nama numvaga iyo ngiyo iyo umwana hagira yahunga ngo nawe yamagata hasi jonyi ngo amare yamamuha amafaranga nyine yo kungezayo aho nagombaga kuja umugore ga yari yarananiyeka nje gukunda ndarananiwe umugore ndarananiwe umugore umwohereza ruguru kubera ubusinzi muri aho umugabo wanandi umugore kuzo rose mbamvuga kidebe garabizi noneho ngo mari ndabwira kandi kantu nakoze kuko ibintu wakoze uri umupagani ukwiye kuzubivuga gacumita satani akoresheje ibintu bibi bati amare kumpa gatike
ngumaho mu nzu iboga baragenda baja mu kazi baragenda nama ngenda neza mu cumba ciwe nama ndegera ipantaro nta mwendaga nari mfite nama ndegera ipantaro yiwe nza nyibuka ipantaro ya kaki namye ninjira nama nishogora nama nyizinga nama nyishira mu gafuka nari mfite uko gibiragiye none ko muri vantu nari ngeze ariko sinibye haruza wiba mwamukuru we uko nari nyitije gusa kugira ngo ngire ndashima Imana kuko uwo munsi asifiwe muri ico cumwero nico nakirijwemo iyo pantaro niyo nambaye umunsi wa mbere nkijijwe kandi yari imbere bacu asifiwe milele twari twarapfuye nukuvuga ngo umuntu wese uri mu byaha ugikora ibyaha timukirirwemo musuzuma ngo dusuzumire intungo kanaka ngo nukunuko wenyine azagaragara azagenda na complexe kubera kuko ataremera isoni Yesu yakorewe kubwe kugira ngo amwemere namara za soni zimuri zimuveho kuva uwo munsi rero kugeza none mbabwira ndashima Imana kuko ntazigera nkorwa n'isoni iryo ni ihame kuzageza nshaje sinzakorwa n'iki n'isoni kubera ko Yesu yakozwe n'isoni ku bwanje ni principe namwe mwicaye ahangaha Yesu kumwambika ubusa ntimuzigera mukorwa n'iki n'isoni subwira n'abana bawe ntimuzakorwa n'iki n'isoni niyo mpamvu kwemera Yesu n'ukwemera imibabaro yagiriwe kugira ngo idusubiro kuko icyo bari ko bamukorera cyose cyari ko kigenda kiduhesha agaciro ku buzima bwacu. Icya kabiri, Yesu Kristo w'i Nazareti bagize gute? Bamugiye imisumari mu birenge no mu biganza. Bamucumise imisumari mu birenge no mu biganza. Hari imisumari bari ko mukubita ha, undi bakamukubita hano mu biganza. Iyo misumari bamuteye hano mu biganza. Asifiwe. Amen. Asifiwe milele. Ako Yesu w'i Nazareti. Found it. Yesu bafashe imisumari lokal yari imisumari resha gutyo. Ejo bundi harantu nataramiye i Kigali none umugabo umwe dutaramye ndiko mvuga umusaraba ari rukanka muri biro yiwe aje kuzana umusumari ahita azana umusumari resha gutyo aravuga ngo umuzungu ni wamuzana bivuye muri Israel ngo nguyi imisumari bari ko batera Yesu ni imisumari resha gutyo ya lokal ifite nkamaho kuntu noneho Yesu Kristo w'i Nazareti bamuteye iyo misumari mu biganza iyindi bayimutera hano ku maguru hariya ku birenge. Iyo misumari rero bamushubise bamuteye muve mbabwira impamvu bamuteye imisumari nukuvuga ngo imisumari bayimuteye ifite bayisiga n'umugesi ingesi ko murazumva umugesi buriya ni uzubabaza iyo uhuye n'amaraso biza bikurura niyo mpamvu Yesu bamubambye saa 6 afa saa 9 ubundi byari biteganijwe ko agomba gupfa byibura nyuma y'iminsi 5 kugeza kuri 7. Iyo ufuye mbere ku minsi 5 wabaga upfuye urupfu rw'imbwa. Nico gihe bamugira gute? Bamuhirikiraga mu mworera ntiyagire n'umukoraho. Ariko Yesu Kristo baramubanje amara amasaha 3 apfa urupfu rwa kigabo. Nico cyatumye bamuhamba kigabo azuka kigabo. Icyatumye apfa vuba ni ya misumari bari basize umugesi ngo bihure n'izuba rya saa 6 hanyuma rero birakurura. Yesu arababara. Impamvu rero bamuteye imisumari mu biganza. Duhimana cyahiro. Imenka bagira gukibiganza byanyu. Timubona ivyo biganza byanyu. Yesu yacumiswe imisumari mu biganza kugira ngo ibiganza byacu bigire umugisha. Nukuvuga ngo umunsi Adamu akorwa n'isoni hahise haza ikintu cyitwa umuvumo. Nukuvuga ngo isigira umuvumo.
umuntu nta muvugisha yari afite uretse umugisha gusa wavuye mu banyesiraheli kuri Aburahamu no kuri ba Yakobo. Uwo mugisha niwo wagendaga kuri bo, ariko abandi, ariko mwumve bibiri kwivuga. Bibiri iravuga ngo twaherewe imigisha yose muri Kristo Yesu, twebwe abanyamahanga. Ubu ngubu turi abanyamugisha. Niyo mpamvu rero mwumve mbabwire iki gisobanuro cy'ibiganza n'ibirenge. Ni ukuvuga ngo bibiri iravuga ngo muzarambika ibiganza ku barwayi bagire gute. Urabona iyo urambitseho umuntu ikiganza gutya, iyo murambitse ikiganza siko bimeze. Iyo murambitse ikiganza kurya ni ikimenyetso, ni ikimenyetso cy'imisumari bacumise Yesu mu biganza. Ni Yesu wabyivugiye, yaravuze ngo muzarambika ibiganza ku barwayi bagire gute. Ubundi si ku barwayi gusa, umuntu ashobora kurwara ibibazo, umuntu akarwara ibi biteye ubwoba, ariko iyo murambitse ikiganza gutya kurya ni umugisha. Asifiwe. Bibiri iravuga ngo ibirenge, ngo nibirenge byabo ngo ni byiza no ku misozi, ngo aho muzakandagiza ikirenge ngo aho nahanyura haba haye. Ni ukuvuga ngo ibirenge byacu n'ibinyamugisha kubera ko Yesu Kristo yabicumitiwe, n'ibiganza byiwe agakubitwa cyangwa se agacumitwa kugira ngo ibiganza byacu bigire umugisha n'ibirenge byacu bigire umugisha. Niyo mpamvu rero turi abanyamugisha, nabivuze hejuru, turi abanyamugisha kubera kuko aho tunyuze haba umugisha. Ntimuzamwumva abantu bakunda kuvuga ngo ariko ngo ntiwogere iwacu ngo ube nk'uturamburaho ibiganza. Kurya si ikindi, ni ukwemera ko Yesu Kristo. Muzarebe abantu benshi ntibazasengera abarwayi bakavuga ngo twe nta mpano tugereza gusengera abarwayi. Buriya ni ukudahamanya n'umwuka, kuko Yesu Kristo yagize gute, yacumiswe imisumari mu biganza. Ariko ni wemera neza ko Yesu Kristo yacumiswe imisumari mu biganza, ufite uburenganzira bwo gukora ku muntu agakira indwara mu izina ryande Yesu. Yarabivuze ngo muzarambika ibiganza ku barwayi bakire. Zamuri Imana ishobora. Halima zangulu mu ukuoshira ukubuti ukamenya icuri cyo muri Kristo Yesu, worambika abantu batanu ibiganza gutya ukavuga ngo nekelebe. Abakenya nibaza kuna ngo niwekele mikono. Amukenya ndiwo musengero utamuwekele mikono kuko bazi mikono icarico. Umuntu wese yari muri Kristo Yesu aba ari umunyamugisha kuko Yesu Kristo ariko havuye amaraso mu gutyo bariko mutumisumara amazuru asoroka amarufa kugira ngo ibiganza byacu bigire gute byezwe. Hanyuma nimuzamubona abapasiteri ko baje gusengera imihango yose umupasiteri azafata umuhango kubarika abantu. Nimuzamubona ko bafata abana kujya bya biganza umwana baritswe kuri ya ni gitangaza bijya bibamwe. Nimuzamubona ko dushingira abageni tukabarambika ibiganza. Nimuzamubona bavuze ngo abapasiteri ngo nibaze basengera nane kujya mbabwire umuntu utehamanya neza cyangwa utarafanya na Yesu ngo azukane nawe iyo asengeye indowa ahandi tuhihorere, n'ahandi tuhihoreye abamujabitse. Ese muraho? Umuntu kurambikaho ikiganza akagushiraho ikiganza ngo agusengere, umuntu ugusengera akakurambikaho ikiganza, uwo muntu aba ameze gute? Uwo muntu aba arinde? Umuntu ukwekereye mikono gutya. Mvuge n'ikindi, mvuge n'ibindi wa nuzaza kubarikisha umwana wawe nuko nyine YouTube yagize, nuzaza kubarikisha umwana wawe uzubanza usenge nk'inshuro 10 umenye umuntu ugiye kukurambikaho ibiganza umwana. Umuntu ugiye kurambikaho umwana ikiganza, umuntu ugiye kukubarika umwana ngo azakure arinde ashaka agende azamuka azarinda kujyaga ariko satugiraga, uwo muntu aba ameze gute? Muzi umuntu warambitseho yashuye ikiganza keretse Mose. Ninda wundi wari mushira ikiganza? Ni Mose gusa wenyine. Demele se dambela kisako la mona. Nuko ibintu twabigize nyine nk'isoko cyangwa umuntu guhameza, umuntu umanyagura umugati, umuntu umanya akaumega mukati akazambikisa, umuntu umanyagura umugati yamara ko guhangwakira natwe twamara tukamutugira gutya. Abakristo bari mu kurya ibirohwa bakanywa samaraso ni ibiroho, yaba yari na ji nyinshi ahubwo. Nogejwe na Yesu yantunganijwe n'amaraso, hari ubwo yakubagisha amaraso, mbese imyambaro yawe irera. Nogejwe
Kogezwe na Yesu watunganijwe arugoya kuwagisha Yesu kabaro yawe kogezwe na Yesu watunganijwe n'amaraso arugoya kuwagisha Yesu kabaro yawe kogezwe akuze gusengera umuntu ukamwambikaho umuriro ubundi ni umuriro gira ucika ikiganza cyawe umuriro ibiga ko ndabivuga gutya nuko ndaha ko ndi hano kubera impamvu kurera ngo ibi mvuze se no bivuga handi ndi Imana ishobora yemwe twanze ibirohwa mu meza mwifunguro ryera twanze ibirohwa mwumva babwire bibiri kwizivuga ngo nicyo gituma ngo murwaragurika kujya muzamo impamvu ngo nuko banywa nabi kunywa nabi gasuka utagira gutya ahubwo nuwa yaguhaye bibiri zivuga gute ngo umuntu azatanga icyo mfite ukumanda bwira gutya uko ndababwira ukomeze niba meze nabi ko ndabaha ibiroho muraho neza muraho neza kandi niba meze neza ko ndabaha ubugingo ko ubugingo buraguma bwira bute cha ese mwaje mwagarutse nahimbazwe Yesu muzamura amaboko nahimbazwe umwami Yesu nahimbazwe umwami Yesu muzamura amaboko bibiri zivuga gute bibiri zivuga ngo abagabo badafite umushiha ngo baze bazamura amaboko batuze mu ijuru n'amaboko nzashima Imana mvuze impundu haleluya haleluya zaramura amaboko kompimba zuma mi Yesu
ufite ububasha bwo kugera mu wawe nkarambura gusa ikiganza kavuga ngo etombe la sike zangi indule masenga ya engre eklo mariga tesari ankrome ekoke pondeleko bonde etesekelebo mandi kalove Yesu timuzi ko bari mu inyanja irasara nabigishwa biwe Yesu ndiyari yisinziriye timuzi ko Yesu yarasinziriye amazi umurabura ugira gutya barataka barabanza barikomeza ngo bagereho barasora barataka cyane ngo noneho bararira noneho barazamura ijwi noneho baravuga ati turashize turapfuye ngo bamare rero baravuga ngo nimumukangure ko baravuga ngo Yesu yarasinziriye se kurangira yarazi bihabiba nuko yarazi ko umuyaga ntacyo umutwara Yesu ngo bamare baramukangura akomanishimwe ngo bamare kumukangura Yesu muzi cyo yababwiye ijambo rimwe arababwira ngo mwabatagira kwizerana kaho yakababwiye atese ukuntu ko murabona ko mwapfa mpari noneho nje waremye inyanja ko murabona ko inyanja batwara nje wayiremyega ariko bari bataramenya gukuri baje kukumenya umwuka wera amaze kumanuka asifiwe Yesu yakoze iki niki yakoze Yesu yarambuye gusa ikiganza hejuru y'amazi asifiwe yamwagira hejuru y'amazi yamavuga ngo ceceka muri France hazavuga ngo teto arabitetoya inyanja akwe ubaza inyanja ituberiyo ako iyo nyanja nayo yahuye n'ibibazo Hello imbaraga umukozi w'Imana agera ahantu hari ibibazo akarambura gusa ukuboko bigatuza mu izina ryande manshi sinzi wigeze kumva niba ari igihugu ca Swede ubanza nico kitigeze kigira intambara na rimwe ni Suisse ni Swede Suisse ngo n'abantu bari bafite ubujutse muri ico gihe ngo baragenda gusaba ku mipaka y'ico gihugu ngo bamare gusaba zamura amaboko ngo barimira baravuga ngo mana iki gihugu asifiwe tikakabe mu intambara ibiganza byacumiswe icumu nako bigacumitwe imisumari n'ibirenge nico gituma umuntu wese uzamwizera aho uzanyura hose uzahumanura kandi aho uzarambika hose ikiganza kizahumanuka niyo mpamvu bibiri bivuga kera mu guteka kabiri iravuga ngo ico muzakoraho cyose ngo kizagira umugisha kizahirwa ni ukuvuga ngo ningusuhuza gusa nkagusuhuza ndi munyamugisha ugomba kugira mu izina rya Yesu akira umugisha mu izina rya Yesu turawakiriye rwose ngere ku cya gatatu icya gatatu niki ni ikamba ry'amahwa turashima Imana ko Yesu yambaye ikamba ry'amahwa iri kamba ry'amahwa Yesu yambaye ni ingofero bamwambitse imisumari ifite n'utundi dusumari imbere twinjira noneho inshuzi z'amaraso ziragenda muzi impamvu Yesu bamwambitse ikamba ry'amahwa mu mutwe Imana ihimbazwe kuko bamwambitse ikamba ry'amahwa bari mwambika mu mutwe mwumve mbabwire Adamu na Eva Satani ikintu yabakoreye kibi yabateye mu mutwe yarabashutse noneho ahindura intekerezo zabo amukorera ikiganiro cyiza yamukorera ikiganiro giteye ubwoba aramuhendahenda aravuga ngo mworya zino mbuto ngo mwomera k'Imana amukorera ikiganiro cyiza abamutakarije mu mutwe burya iyo umuntu aje gupfa apfa hano mu mutwe niyo umuntu agiye gukira akira hano mu mutwe Bibiliya iravuga ngo uko umuntu atekereza ngo ni kwabari nive mbabwire rero icyatumye Yesu yambika ikamba ry'amahwa ni kugira ngo ibitekerezo Satani yaradushutsemo gushukwa kwa Satani umwanzi umushukanye kudushuka akadutera mu mutwe ukibagirwa ibyo Imana yakubwiye ni ukuvuga ngo ni mu mutwe hazahapfa mu mutwe niho hazapfa Yesu yambika irya kamba ry'amahwa ngo amare kwambika ikamba ry'amahwa tumenye ubwenge uko impamvu dufite ubwenge bwo umuntu wese wamenye Yesu afite ubwenge kuko biriravuga ngo kuva mu jana kugira gute niko kujijuka ubugize wisdom n'ubwenge buva mu ijuru ni ukuvuga ngo Yesu umunsi yambitswe ikamba ry'amahwa umuntu wese wakijwe akamwemera azagira ubwenge budasanzwe ubwo bwenge niyo mpamvu Bibiliya ivuga ngo nyamara twebwe ngo dufite gutekereza ko kwa Kristo ni ukuvuga ngo ubwenge bwacu bimaritswe asifiwe amen muzamutekereza ngo Salomo yagiye gusaba ubwenge byagenze gute Salomo yari yarize ariko ngo aje ku ngoma yamavuga ati ingoma data yayoboye
data ubwenge yagiraga, kandi si ubwenge nta mashuri yararize Dawudi, ariko yari afite wisdom, ngo kandi kumenya Imana niko kujijuka. Ngo amare Salomo yamaze gusenga Imana, pereza ubwenge. Salomo yagize ubwenge n'ababayeho ntibigeze bagira nkabwo n'abazabaho, kubera ko Imana yamuhaye iki? Ubwenge. Iyo twamenye Yesu Kristo, ryakamba ry'amahoro bamwambitse mu mutwe, ni ukuvuga ngo tuba tugize ubwenge. Ubwenge kugira ubwenge no mu mbuto z'umwuka hariho impano y'ubwenge. Ni ukuvuga ngo ubwenge, kumenya Imana ukava mu byaha, ni ukujijuka, ubugize ubwenge budasanzwe. Turashima Imana ko iryo kamba ryambitswe kugira ngo twebwe tujijuke, tuva mu bintu bitari byo, tumenya ubwenge. Niyo mpamvu ubwenge, iyo ufite ubwenge umenya kubana n'abandi, umenya kuvugana n'abandi, umenya kugirira abandi neza, ntabwo urara ku ijoro ry'abandi, ntabwo wogira umutima mubi ku bandi, wifuza icyiza cyo ku bandi. N'ubwenge ni ukwishimira abandi, ni ukwishima ko abandi bagera kuri iki. Ufite ubwenge. None se niwambwira habe n'ubwo umuntu yabariza amashuri menshi ariko akakugirira ishari, uwo ufite ubwenge? Nta bwenge bafite. Ni ukuvuga ngo ubwenge bw'Imana ni ukwifuriza undi muntu icyiza, kuko biri iravuga ngo mubane, ngo mugire gute, ngo mwishimire, kwishimira icyiza cy'ubundi, ngo mubarane n'ababashye, ngo mwishimane n'abishimye. Ngo ubwenge buva ku Mana, ubwenge buva ku Mana ngo buraboneye. N'ubwenge bwo kugira neza, ukaryama ukizigura, ukumva ko mwene so, ukumva ko yashaka akakuruta. Bibiri iravuga ngo uzirikane mugenzi wawe, ngo kandi ngo uzumenya yuko, ngo utekereze yuko agomba kukuruta, yashaka kukuruta akaja hejuru. Niyo mpamvu umubona asifiwe sana. Ubu ngubu inzo zateye mu rusengero, nta muntu ugikunda ko mugenzi we muruta. Umuntu wese azakunda ngo ariwe bavuga, umuntu agakunda ngo ariwe hejuru. Abantu basigaye bagirana amashari no mu nsengero, umwana yaririmba neza, abandi bakamamugira ishari, bakamavuga ngo uriya, undi ubabwiriza neza, undi akamavuga ngo nuku. Twebwe abatumwa turabizi so duhura n'ibintu bikomeye. Mwaje mwivuga butumwa muri babiri cyangwa muhuriye nk'ahantu muri bangahe, wabwiriza abantu bafashwa bagira we, undi akamagira ishari. Haraho nagiye kubwiriza duhura n'undi, noneho mu giterane kinini ahantu, ariko nyine avuye ahantu nanje mvuye ahantu, noneho nabwiriza abantu nyine bagasara, iwe kamarakara, kamamona yamye ndakarira ntamvukishe. Se byagenze gute? Tiduturanya tuyiriye naje ntuyiriye, ese ukundagira gute? Ngo ndowe mbwira abayobozi, ndababwira ati noneho iwe azabwiriza abwirize nyuma yanje ari njuzo zubanza, ti wenda ko ndabwiriza nyuma akagira noneho ngo abikore gutyo, ngo aje kubwiriza nyuma abariho bipfa cyane. Noneho ibintu byama bigira ikibazo. Mureke mbabwire, uwo muntu twatandukanye tutahe tuvugana kandi ntacyo dupfuye, uko gasinzi impamvu, niba muyimenya sinyise impamvu yatumye aguma kugira nk'umutima mubi, ngo abantu kuko barafashwa. None se abantu ko barafashwa hari ikibazo? Nigeze kuja kubwiriza ahantu rimwe, umupasiteri umwe, kandi uwo munsi bari bakoze afishe iteye ubwoba. None bari bagize afishe bandika na biriya bintu binini cyane, amaposta bashira hari hanze ku mapoto y'inabi y'amashanyarazi. Ukoga nawe na bishop nyine twamatugira gutyaga ngo mpagere mu rusengero, ahaguruka kwiyegereza abandi, yamanga kunyegereza, ntigeze anyegereza. Avuga amaririmbyi twari turi kumwe, wari waje aramwiyegereje, jewe yamandika, baka pastor bakamwandikira message, se kudaye wiyegereza umuvuga butumwa yamabihorera. Ubwo ko murumva riki namavuta ni itangazo cyaki, kandi nari ntaramubona nawe, uretse nawe yari atarambona. Igitangazo cya Makiro, umuririmbyi ngomara kuririmba, nibajya baririmbye bakomakomeye, yama ngasohoke, yaragiye kubwiriza ahandi, yakuririmba ahandi, yama musohoka inyuma, uko nsigaranaga n'abakisituka. Noneho ndabwiriza nje nta kibazo, ndataha. Ngo bamara abakristo baramutera ati niba tutiyegereje umuvuga butumwa ukoze igitangaza, bati mumbabarire ejo nzabikora, ku cyumweru ndagaruka nyuma ya saa sita. Atariko umushitsi agame muri biro, nitumara tuze kuvugana musaba imbabazi. Ndagiye gano muri biro, ndamurindiriye ntiyaza. None abahunguga bagumye kuramya no guhimbaza mu rusengero. Ndaguma nica ndindiriye yuriya mugabo, ni mujane mu rusengero, banjanye mu rusengero, turumye turaririmba mukanya nyine arata. Kandi jewe nawe ntayindi ntebe yari yicaye hagati, twari kumwe gutya. Araza ngo yinjire, ngo yicare hari, ntigeze ndamutsa, nanje namwe mwihorera. Ngo ahaguruke kwiyegereza, bamuhaye ngo bishop nahaguruke yegeza abantu, ntigeze anyegereza. Habe no kumvuga ijambo, habi
yama yegereza abandi ngo arangize abantu none barahwera ibitangaza biraba umugore wakaza ashaka nko kumusanga kuri rutari ngo amubwira ati bizagenze gute nyabuna yama bihorera yama bireka yama bikora ibigiririzi paye mbireba gutyo nanje namavuga ati sawa ivuga butumwa kurira baye ivuga butumwa gani hori kibanesa aha hantu haraka umuriro ngaza ndambirwa so yuko banshize hano kwa tuti ngo mbabwire ijambo nari nateganyije kubabwira kera na iko topic ya mimanuka bimanutse kuva nabaho uwo munsi no munsi nabwirije umuriro hari umukobwa wari wazanye akagari wa Patrice yari yaje mu kagara uwo mukobwa yatashe agenda n'amaguru ye yamaze kwegereza abantu yamagenda asiga ataniyegereje umugore we yamagumaho amaze turatarana amaze ubutumwa buraka noneho umugore baruha bararyama bose barahwera umugore akazaruha akamuhamagara akamubwira ati ibintu bibaye hano urihe zamuri Imana cyubahiro asaba ko muri uvuga ngo arimo akantu nta kantu bamwumva kamurimo mahoke ameso wongo zamubona umwami waje urebeshe amaso yaje zimingoma y'amahoro kuko ariyo twarazwabera. Turashima Imana ko Imana yaduhaye ubwenge. Imana ishimwe yaguhaye ubwenge. Amen. Kandi ubwenge bwa mbere no kuyimenya. Yesu kuzugira ngo wowe wamenye Imana gute? Nuko wemeye Yesu Imana kaguha ubwenge. Ubundi kumenya Yesu nuko mugira ubwenge. Kandi ubwo bwenge n'ubwenge butavangiye. Zamuri Bibiri zivuga ngo ntibishoboka ko abisi bamuhabwa. Yego! Yego! Tababaza. Timuzamona abantu bagiye mu bintu bibi. Abantu bagiye iyo hijya kwa Nyamutezi. Iriya hijya bazavuga. Ikimenyetso ca mbere ngo bazabatanga. Ngo umuntu azatanga mu maraso ye. So atazatanga umwana we. Uko umuntu abagifite ubwenge. Ese ko mudayamusubiza. Hano ko ndabona ababyeyi benshi. Muzamubona abantu kuntu ari beza. Akuza wumva umwana yakubwiye ngo papa nta mashanyarazi uzamwumva azamuka. Timuzamuyumva mwebwe. Aho none hiyo bamaze kukwimika mu kijaga. Ukagenda ikintu bazakubwira ngo zana amaraso yawe. Swata umwana wawe cyangwa umugore wawe cyangwa umugabo wawe. Ukubwenge ntibabushize. Kandi umwana wawe yamara kugenda ukamurira ukakurizwa ni. Ubwenge bwarashize Bwana sifiwe. Nuko mpaye mvuga ya magambo ariko ukuyaba waruzi ukunda Imana yaguhaye ubwenge. Ko wowe utotanga umwana wawe. Ukukero bawirukanse wogeze hanze wagarutse wasaze. Agwe umuntu yotanga amaraso ye. Brique dans le gloire. Imprime cœur c'est le gloire. Umuntu yo kwikuraho amaraso ye. Akavuga ngo ngaho. Ko turabona saga. Kandi ubwo butumwa bwo ndikunda ngo bunagende. Ubwo butumwa kunda wowe bugende burenge impinga. Muzamuri Imana icubahiro. Ariko yewe amategeko ya Satani ni mabi. Amategeko ya Satani ni mabi. Muraho neza? Aho imbazo Yesu. Yego! Akuzi gutanga gahungu ngaka. Ako kari kaberewe kagahungu ba. Mwe mwakabonye. Nakabonye mu gitondo kinjiye ako gafite amakuta kano gahungu ba. Araberewe habe no kuririmba hano namubonye hari karamagira gutya. Nabona ko ameze neza. None ukumuntu akamagirisha ari nkaka kana kameze gutya. Kandi akakana kazovumwa akagabo kagiteye umugabo uteye ubwoba. Konda gufatira mu rwara. Babarira. Ega n'umuntu ukomeye. Uteye ubwoba. Sha nakubonye kuva kare. Uzokamira imiryango myinshi. Umuntu imbabazi zamaze ishira akama yikuraho umwana
uko si ukubura ubwenge. Pendo la Mungu ni kubwa, pasha habari hiyo. Imana ishimwe. Ariko iyo ukijije ukamenya Yesu, habe n'utari uwawe n'ubundi n'uw'abandi. Kandi kiza gitumaga bavuga ngo tanga uwawe, ni ukugira ngo utazogirira imbabazi z'abandi. Abandi gabo nimushinje, nimwishe. Hamba. Ariko Bwana sifiwe sana. Niyo mpamvu Yesu yavuze ngo nibagutuka nibakwanga nibagire gute, ngo wowe gusuba babarire, ngo uzobakije ikara kwihehe mu mutwe. Nukubera iki rero dufite ubwenge tidukora nk'ibyo bagira gute, bakore nabi ariko twe dukore nabi. Asifiwe. Amen. Ariko muzi umuntu kukwanga ariko wowe ukamukunda cyane, ariko azavuga ngo ese kunjewe ni gute byagenze. Turataramye mu izina rya Yesu. Yego kabisa. Zamuri Imana cyane. None ko nitinya uyu mwana araberewe, nukubera ko kera kugwa nishimyega, kandi jewe uko niko njewe nteye. Ikintu mbonye cyiza sinza nkunda kuvuga ibintu bibi, ikintu mbonye cyiza nama ncamamaza ngo ni cyiza. Habe n'abana benshi muzorebe na hano hakurya, abana benshi bagiye bazamuka n'ijoro bagiye bazamura guhera kuri ba Frank namukuye Rwamagana, kararimje mu kiriyo, kari karushati karirimba mu kiriyo, namubwira ngo uzoze duhurire muri veye kuri Foursquare. Uriye n'abandi n'abacuranzi n'abandi. Njewe umutima wanjye nkunda ngo abantu bazamuke banduti. Buriya niwo mutima w'Imana. Umutima w'Imana ni ukuvuga ngo abandi bantu baje hejuru, kandi ngibyo wifuza ko abantu bakugirira, ngo barijo nawe ugira gute, Ugirira abantu. Kandi Bibiliya ivuga ngo dukundane, tugire urukundo ni uruhe, ni ukwifuriza umuntu icyiza. Amen. Ubwo n'ubwenge buyava he. Ngeze ku cyakangahe wa cakane ko nkiri hafi ku cakane, ni inkoni bagize gute, bamukubise. Icyo cyose ngitindaho bamukubise inkoni zikomeye. Yesu bamukubise inkoni 39. Izo nkoni zose mureke mbabwire, dogiteri arahari, groupe zose z'indwara zibaho, indwara zose zibaho ziba mu magroupe 39. Nje nabiyoje n'abaganga 39 amagroupe. Indwara zose zitera imiriro, za malaria, za angine, za gripe, za typhoide, muzi ko zose zitera umuriro, nizo zose ni groupe imwe. Hakaba n'izindi ziba munda aho haba nyinshi turiya tuyoka twose n'uduwestoma na tamibe n'ibindi ni munda aho haba iyo n'indi groupe. Ni ukuvuga ngo indwara zose zibaho zigira groupe 39. Ni ukuvuga ngo Yesu yari kubitwa inkoni imwe gutya, groupe y'indwara imwe ikabigize gute, ikabivura. Yakubitwinze ikabivura, yakubitwinze 39 wamemupika imijereti 39. Izo nkoni 39 zari kubitwa n'abagabo b'ibigango bageririya, kandi inkoni yari ifite amashami 10, kandi iyo nkoni hejuru hari amenyo, yari ifite amenyo ibyuma, yakubita gutya bagashishimura. Ni ukuvuga ngo Bibiliya Yesaya rero bivuze ngo imijinda ni yagira gute, niyadukirisha. Turashima Imana kuko abarwayi ntibazabakira ku bwacu, ahubwo bazabakira kubera ko Yesu yakubiswe. Mana ishimwe. Icyagatanu n'icumu Yesu bamucumise. Iki nico ngiye kuvuga nk'iminota 5 tube nk'abaguruka. Icyagatandatu cyo ndaje nico ndagisozerezaho mbukeya gusa niko ntambuka. Nimuzamura amaboko. Jewe nawe twarababariwe, jewe nawe twarababariwe, jewe nawe twarababariwe, jewe nawe twarababariwe. Umunsi Yesu bamufata mu gashamba k'Igetsemani. Bwana asifiwe. Amen. Icyo cyagatanu ni icumu bamucumise mu rubavu. Iri cumu bamucumise mu rubavu ngiye kuvugaho. Nukuvuga ngo icumu Yesu bamucumise mu rubavu, pereye mu gashamba k'Igetsemani. Umunsi bamufashe mu gashamba k'Igetsemani, uwo munsi niwo munsi Bibiliya ivuga ngo yabize ibyuya bisa n'amaraso. Nukuvuga ngo uwo munsi niwo munsi yaragiye kubise. Ibise ndagira ngo abadamu barabyumva cyane, iyo ibise bigeze aza ashanya, aza buri byicaro, aza kubana. Habe amatungo niyo twabugiye tubona kenshi, iyo itungo rigiye kwerera
riza riva mu zindi yakubita umunwa hasi igiye kurisha bikanga, ikazunguza umurizo ikaruha ikava mu zindi, ikagenda ikaruha ikazija kubyarira ngiriye hakurya, ndetse abantu bakayishaka bakayibura, n'abadamu nuko nguko. Ndetse hari ahantu hamwe twari dutuye barigiraga ubwoba abagore kubyara, barakubitaga bakamukubita umugore kugira ngo abyare, bakamukubita. None biba biteye ubwoba, bazavuga ngo abagabo ngo ntiborinduka ibise, ngo nicyo kintu kiza kiryana kurusha ibindi bintu byose. Ndagira ngo nikako tibiza biryana ibise, ngo si ikintu, ngo si ikintu igise. Haleluya, amen. Mandeke talizalo manishi mangolo kozolo bandali yango. Ariko yewe ureba ukuntu kiza kirya umugore cyangwa kikarya itungo, ariko kirya cyamubabaje cyane kikavamo igisubizo. Umugore ntaruhe yanga umwana kubera ko yamuteshe, kugejyaga n'umwana gamutesheje, si umwana wamutesheje, ariko umwana yapfa kugira gutya, yapfa kuvuka, nyina akaba amugirira imbabazi zitabaho. Turi kumwe ba? Turi kumwe? Kandi ukuntu bazavuga igiseke imeze, ariko kandi agasura akagira gute, agasura kandi akavuga ngo ndashaka umwana, ndetse akatubwira ngo nimunsengere musure mjari, azosure gahure n'igiseke kitoroshe. Zamuri mani cyohera Yesu w'i Nazareti, yego ageze mu gashamba k'Igetsemani, ngo yari yabivanze n'amaraso. Ubwo nibwo Yesu yari adufashe twese aradutwita, mbese isaha yo kubyara yari igeze. Yesu ngo aja kubise, nicyo cyatumye ngo ave ibyo yabivanze n'amaraso, bisa n'amaraso nako. Noneho ngo Yesu arababara, ngo haraho yavuze, aravuga ngo kikombe mano kindenze, ngo ariko ngo ndi uko ushaka, ngo ndi uko ushaka, ngo yuko ushaka. Yesu yari atekereje ibyaha byacu yikoreye, ariko Bibiri zivuga ngo yagize ibyishimo, ngo ibyishimo byamushizwe imbere, ngo kubw'umusaraba agira ibyishimo ngo bitavuga. Noneho ngo kubera ko yari atwita itorero, uwo munsi nukuvuga ngo itorero yarege kuri jara, ngo agere ku musaraba. Usari umuroma, umugabo w'umuroma w'umusirikare, yamava mu icumu, yamara imucumita mu rubavu, kandi nta mpamvu nta kintu na kimwe ari ku musaraba, yamava mu icumu, yamara imucumita ahangaha muri urwo rubavu, hama havamo iki? Hama havamo amazi n'amaraso. Itungo cyangwa umubyeyi yagiye kwibaruka, haza habanza amazi hakaza amaraso. Mu rubavu rwa Yesu havuyemo amazi, havamo n'amaraso. Iyo haje ikimenyetso ku itungo, hakaza ikimenyetso cy'amazi, baza bacita iki hajya? Baza bacita iki ku itungo? Icyuturiro ni isuha. Burya le etende le sangali kazongoyo make engele kotosolo bayanga. Nukuvuga ngo Yesu Kristo di matango rubese shile go varia entreme. Iyo babonye icyuturiro nuko tubivuze, nukuvuga ngo haba hari ikimenyetso cyuko iri n'utungo rigiye kubyara. Kera umutavurashe rute gutya, Yesu Kristo bamaze kumucumita mu rubavu, hahise havamo amazi niki? Nukuvuga ngo itorero ryavukiye ku musaraba. Yesu asifiwe sana. Amazi n'amaraso yo mu rubavu rwawe, n'imbaraga bizabyo imbaraga bizabyo zekuzazindukundi. Nitegereje ryacu none Yesu abamba, nitegereza ryanyeyo nane kwamba ry'amahwa, nakuye indirimbo shimwe, nakuye indirimbo shimwe. Ko waretse asifiwe milele, amen. Nitegereje ryacu najya kamba ry'amahwa, nakuye indirimbo shimwe, nakuye indirimbo shimwe, nigereye Karuvali, reba Yesu abaze, nitegereza ryacu najya kamba ry'amahwa, nakuye indirimbo
ishimwe. ni ukuvuga ngo Yesu amaze guca umuti mu rubavu itorero ryaravutse. Ubu ngubu rero itorero rero si itorero ikimubona iki kizu kiyari aha ngaha, iri si itorero. Itorero kandi si cornerstone, itorero si ADPR na nikindi. Itorero riva muri Yesu Kristo ku musaraba. Niho Yesu yabyaye itorero, niho yabwiye Petero aramubwira ngo itorero ryanje ngo nubwo imiryango y'ikuzimu yagira gute ngo ndizarinyeganyeza. Iryo ni itorero ryavuye mu bise rwa Yesu Kristo. Yesu Kristo asifiwe sana. Haramugabiwe, haramugabiwe, uzana muri naramugabiwe, naramugabiwe, nambaraganiwe, nagutanya, naramugabiwe, 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 nambaraganiwe, yagutanya, naramugabiwe. Cya gatandatu ni ukumanikwa ku musaraba. Turashima Imana ko Yesu yamanitswe ku musaraba, izuba riva aja ku karubanda, abantu bose bamureba, kugira ngo twese twireherezeho, atuze amatujani wiwe, adukure mu isi, atugeze no mu ijuru. Umusaraba rero Yesu kuzuba yanzo bamuramiza sifungo. Kuri uriya musaraba w'isoni Yesu Kristo yagiyeho, niwo duhisha agaciro tukitwa bo turi benone kubw'impamvu z'umusaraba. Ni mwaka urupfu rwa Yesu Kristo. Si iyo mibabaro yose Yesu yagize niyo tugomba kugendana mu buzima bwacu, nibwo bugingo bwa Yesu muri twebwe. Niba udashaka kunebwa, udashaka kuva ku masezerano, uzuhora utekereza urupfu Yesu yapfuye. Uko niko kugendana urupfu rwa Yesu Kristo muri wewe, hanyuma ubugingo bwa Yesu nabwo bukagaragara muri wewe. Ushaka kutazaba gito mwisi, uzugendana urupfu rwa Yesu Kristo muri wewe, uzuhora uruzirikana, urutekereza, ndetse uzurubwira n'abana bawe, ubabwire ngo bana mwe ngo Yesu asifiwe. Muzi igihe abanyamurenge bakijijwe, igihe abanyamurenge bakijijwe bari bataramenya no kwandika no gusoma. Icyatumye bamenya kwandika no gusoma ntibize mu ishuri. Abanyamurenge ba mbere iriya njyewe hari umugabo wambwiye amakuru yabo, irukombe ahantu hitwa Irukombe no mu Kabunga hariya za Gashasha. Umuzungu witwa Nyakayange asifiwe, zamuri Imana icyubahiro. N'undi bari bari kumwe, ngo abagabo baragenda baja kumutegera, ngo bakaza babigisha bakavuga ngo hari umugabo wapfiriye Yerusalemu, ngo arangije ngo apfira abantu bose ku isi, ngo kugira ngo babere kwijaha. Abo bagabo nabo yariko bambwira bari umugabo w'iwacu. Abagabo bari bagiye uwo munsi kurera ni umugabo witwa Makombe umunyabyinshi, n'umugabo w'iwacu witwa Rupembwe. Nibo ngo bari bagiye kumva ayo makuru batakijwe.
ngo bamare gushika ngo ngo bumva uwo muntu uko arababwira ngo hari umuzungu wapfiriye Yerusalemu, ngo nako ngo hari umuntu wapfiriye Yerusalemu, ngo none ngo uzamwizera wese ngo azokizwa, ngo yaje kudupfira kugira ngo tubabarirwe ibyaha. Ba bagabo bombi ngo bamabaza basanga abandi bagabo ngo barababwira ati tuvuye bazaga amakuru, ati tuvuye hariya twumvise ko baravuga aya makuru, ko baravuga ngo hari umuzungu wapfiriye i Yerusalemu, mwumve bene ibyo bintu byoroshe gutyo. Abagabo bamavuga ati uwo muntu natwe turamwemeye, baje kumukikira bakaririmba indirimbo batazi, nta ndirimbo bariko baririmba, bariko bapfa kuririmba gusa. Gatako yigeze kuvuga aravuga ngo bigihe cyabo kera ngo bagaza baririmba kungura umujinga ngo ari kuwa mutini, ngo bakaba bandika amandiko bakaba nta ndirimbo bari baziga, nta ndirimbo bari hari. None turi mu kuririmba Yesu wabambwe, abantu bakaba baceceka, mure ubune gukunda uzabwira kujya no kutazirikana ahimbazwe. Igesha bamanyonga bagaza baririmba izindi ndirimbo zino gusa bakagira injano yo kumenya uwo Yesu, ngo bamare rero kumukikira. None ngo bagapfa gukora ibintu batazi, ariko uwo mugabo ngo natwe ngo turamwemeye. Imana cyo ahimbazwe Yesu. Ngo bamare rero si abantu batangiye gufatwa n'umwuka wera, batangiye kuzuzwa mu kumukikiraga, nta makanisa yarahari. Ngo bamare ngo umwuka yamubabwira ngo kugira ngo mumenye uwo Yesu uwo nguwo bapfiriye, ngo mugende ngo mukore fundraising, ngo mutore amafaranga, ngo nimumara ngo muje kugura ibitabo ngo ahantu hitwa Uvira, ngo hari igitabo ngo cyitwa Bibiliya, ngo n'igitabo cyitwa indirimbo zo gushimisha, ngo mugende ngo niyo muzobisanga ngo muzoje kubigura. Mubagiye kubigura amakombe yagiyemo, Rupembe ntiyagiye kubera ko yagaza acumbagira, batora undi mugabo nawe baramuvuze, niwe bagiye kubigura Uvira ibyo bitaboka, bakora fundraising gabakuja kugura za Bibiliya. None ngo barazizamukanye Bibiliya n'indirimbo zo gushimisha, uko bose muri nta n'umwe uzi gusoma, barayisoma gute ngo bamare zabitabo bamabijana kumukikira. None ngo bamare batangiye gusengaka, Yesu turagusaba ibi bitabo turabimenya gute? Imana yamyafungura amaso bose. Imana cyane. Timuzi bari abagabo bose bakuru bari muzamubona bari ya bose bamenye gusoma batarigeze bagera mu ishuri. Habe na mukecuru wanje azasoma Bibiliya yose ntiyigeze agera mu ishuri n'umunsi n'umwe. Bose niwe mwaduko w'ico gihe bagiye bamenya gusoma no kugira gute no kwandika. Umunsi kajabika kizwa, umunsi kajabika kizwa. Mwe muryango yakijwe niki? Yahuye n'umubembe afite agatreti udushayidi, ariko agenda akanditseho gusa ngo Yesu yapfiriye Yerusalemu, afira abantu bose bakubwira ngo bakibyaha. Ngo aramubwira ngo se ngo ko kwantu kavuga gute? Amubwira gutyo kajabika aramubwira ngo nanje ngo ndamwemeye uwo muntu. Uko ni umunsi kajabika kizwa. None ko turabwiriza Yesu abantu ibintu barananiranye. Mwumve mbabwire rero imbaraga tugendana mu rufu rwa Yesu muri twebwe, kugira ngo ubugingo bwa Yesu mbabwire bene data, ubutumwa budakoze isoni. Ni Yesu wapfuye akazuka, ni Yesu wababajwe akazuka. Ni mwakire Yesu Kristo. Ni mwakire ifurwe. Amen. Ni mwakire imibabaro. Amen. Haleluya. Ni mwakire imibabaro ye. Amen. Ni mwakire gufa kwiwe. Amen. Ni mwakire kuzuka kwe. Amen. Ngicyo kintu cyagitwa Satani sona. Nukuvuga kumbi Yesu yacumiswe no kumbi abantu kugira ngo twebwe tugire gute tugendana rero urupfu rwa Yesu mu mibiri yacu kugira ngo ubugingo bwa Yesu bugaragare muri twebwe. Imana ibahe umugisha. Noneho tugiye kubyina igisimba cy'iminota 20 tugiye gucelebratinga, kandi ko numva nahiye, ko numva usari nahiye natukombeye, ko numva nahiye ko ndashaka gucelebratinga kubera Yesu Kristo kunda turimo, imibabaro Yesu Kristo turimo. Zamuri manishwe nushirukanye urandika umugenzi w'ikiganza, ibitangaza n'imenyetso gute tambuka wa uvuge ngo mateso ya Yesu na kupigwa kwake nami nimepona. Tuimanishwe zamuri manishwe. Haleluya. Mukesuru yaje yego mama nimurambike muri zamuri ibiganza. Mana mu izina rya Yesu, mbaraga za Yesu Kristo, kubera ko wababajwe
ugacubitwa imisumari mu biganza no mu birenge. Waravuze ngo tuzarambika ibiganza ku barwayi bakira. Umukecuru nakire mu izina rya Yesu. Imbaraga z'umwami Yesu kuva kwizera isezerano ubasha n'ubwawe gukomera mu bwawe. Imbaraga z'amaraso ya Yesu ni yawe bakorera mu mubiri w'uyu musenge. Imbaraga z'umwami Yesu ahindurwe mu izina rya Yesu. Kuri Imana yacu ugikora ibitangaza mu izina rya Data bwa Yesu Kristo tugize kandi kumukazije. Amen. Ashobora kuvuga turimo dutanga amaturo y'ivugabutumwa bari muri icyo gisirimba. Nahimbazwe Yesu. None mureke dutarame nk'iminota niba ari 20 isigaye. Yego. Ndagira ngo mwotanga saa 12. Zamuri Imana cyane. Amen. Tugiye gutarama ariko tukoresha cyane nko muri pratique. Icyo wumva umutima wawe sofasha mugenzi wawe kugira ngo abeho akiri. Ugikore mu izina rya Yesu. Ejo bundi mu minsi yashize hari umugabo warwaye hariya muri Sashika. Noneho yari arwaye paralise. Maze murangize uzako kantu turanga barimbe ubweye mateso ya Yesu kuvuga. Ndagira ngo uze gutangira neza maze tuguruke. Yego. Duhimana cyubahiro. Narimba mbwiye ko uwo mugabo yari amaze ukwezi muri Sashika arwaye paralise. Noneho umuntu arampamagara ngo nyabona dutabare mushikiwe. Arampamagara ngo dutabare umuntu yaradufana. Yavuye i Burundi mushikiwe. Noneho ngo mari kuhagera ngo mari ndagenda. Ngo mari gushika nsanga ari mu cyumba cy'abapfu. Hahandi bashira abantu nibwo bwa mbere nari ngeze bene aho hantu hateye ubwoba bitabaho. Buri muntu wese ari mu byuma muganga gusa ariko areba kuko acika. Uwo nabo niko byari bimeze. Barababwira ngo uyu pasteur ngo aje gusengera umurwayi wacu. Bahita bandika ndinjira. Nize mbabwire. Yego. Ngo mari kwinjira. Gusa nagize ubwoba bw'ibintu nyine mpambona abo bantu ko bameze. Ariko Imana ihimbazwe. Sanga wa muntu ntiyumva ntabona ararambara aho ngaho. Mushikiwe kararira mukuru we nawe yicaye aho ngaho mubirambizo nawe kararira. Ngo bamare barambira ngo nisenge. Ukurabona wosenga gute? Asifiwe. Nasenze masengesho mu mutima mbwira Imana ngo wamane ngahoga. Dore ko twigesha. Aha ngaha biragenda gute? Namurambitse ikiganza gutya mu mutwe. Ndavuga ngo mu izina rya Yesu. Wapfuye kandi akazuka. Imibabaro yawe niyo ngiye kuyibuka none aha ngaha kugira ngo imibabaro yawe itume uyu murwayi akira.
zamura Imana icyubahiro. Umwuka yamambwira ubwo yego umwuka yamambwira ngo ikibazo ntikiri hano kuri uyu nguyu, ngo ikibazo kiri mu rugo iwiwe, ngo wama wirukanka ugenda uje mu rugo iwe uje kwirukana urupfu rurimo. Hari undi mukobwa bari ufitanye amasano wari uje nawe aho ngaho kumusura, ni umukobwa witwa Mirika, muramuzi, wa Rugina. Namubwira ngo twirukanke kuri moto, twama twirukanka neza, umumotari twari tumubwira ati ntuhagarare, turagenda no mu rugo iwiwe, ngo tugere mu rugo iwiwe Kimironko, ngo tugere mu rugo iwiwe dusanga mu mugore we kwatsitara gutya, twari ko twatsitara rikanga kwaka amatara yo mu nzu yose tiyake, kandi muri rurimo twarinze gukoresha amatelefone kugira ngo tubone, ngo tumare turasenga. Amen. Naho Imana yadutumye ngo twirukane urupfu, noneho kugira ngo twirukane urupfu uriya murwayi uri mu bitarakiri n'ubwo abanyajinshi, ngo amare rero turasenga. Numva ko umutima mbwira ngo urupfu aho ruryamye ni mu cyumba ciwe, turirukanka tuza kurwirukana mu cyumba. Njyewe nariko ndibona sinzanerekwa icyo cyo sinkigira, ariko uwo munsi we nararubonye urupfu kandi rumeze nk'ihene, rwari rumeze nk'ihene, noneho tukarwirukana. Ihene ikamizenguruka, injega niko nariko nyibona, ihene ikamizenguruka mu cyumba gutya, turayirukanisha mu cyumba cy'abana, turayirukanisha muri dushe, turayirukana ija mu gikoni, turayirukana iraja muri salo, turayirukana dukingura imiryango, urasohoka, ihene turayisohora neza. Zamura Imana icyubahiro. Haleluya. Imana ishimwe. Haleluya. Haleluya. Ndasohoka Bwana. Ndasohora no muri koridoro. Imana ishimwe. No ku muhanda. Imana ihimbazwe. Ndagaruka ngo ndingere mu nzu. Imana ihimbazwe. Umugore w'uwo mugabo mu nzu yamubwiye mureke nshima Imana. Asante. Ngo nije wari warapfuye. Asante. Ngo mbere y'umugabo. Asante. Ngo none ndakize. Amen. Yamazuka. Sana matara yamayaka. Imana ishimwe. Muzamura amaboko. Amen. Twavuye muri iyo nzu saa 8 z'ijoro turagenda ngo buce mu gitondo, numva umugore wa mugabo arampamagaye ati mva nkubwira igitangaza kibaye, abaganga bavutse bampamagara mu gitondo ati ndirukanke hano, ati namwe umugabo yabyarangiye, ati ndagenda ngo mare gushika sanga abaganga bose bakoranye kuri we ko baramureba, ngo muganga yaje kumureba ngo asanga ngo kuguru kwiyo kumeze gutya, ngo kwihinye gutya, ngo baravuga ngo ibyo bintu ntibibaho, ngo umuntu ugeze kuri iyo ntambwe ngo kuguru ngo ndiko kwihina gutya, ngo bashaka uburyo bwose bwo kurambura ngo urusuru kurambuke, ngo kurarambuka, ngo bamare ngo baravuga ati mada ati tubonye ikintu kitaraba, ati uyu mugabo ashobora kubaho. Naho ga nijoro twagiye dusigaga twanditse amandiko kuri yari amandiko muza mubona, dusigaga twanditse amandiko ngo tumare tuyasiga aho ngaho, turababwira ngo tubwire uwo mushiki we Eme, turababwira ngo muyashire mu mazi, numara gusoma rero nta gusoma, ugeze aho ngaho ntazasoma, mupfe kuyamushahira gusa mu kanwa agire. Muganga nawe ngaza kumutera umuti, yamavuga ati kunguka barakora ndabazi, na yamazi gatuyashize yamandiko tuyashize mu gacupa karimo amazi. Muganga ngaza kumutera umuti, abuza amazi yo kumuteresha, ngo amare yamavuga yo kugira umuti, yamavuga ati aka gacupa abarokore basizemwo iyo garuka byita umwanda, ati ibi bintu nubwo bisa nabi atari kwa amazi niyo muteresha, ngo amare yamapompa umuti no muri amazi, ngo amare yamagira gute, ngo amare yamatera wa murwayi, nizo bene ko kwizera, ngo amare noneho umugore garasha, ati baramubwira ngo ukanke ugende ugura kaneke kari gatoya, ugende ukagura ukazane turebe niba twogashira mu kanwa kakagenda. Baragira akagura gahita kagenda. Abaganga banyazamura amaboko yose muri yosare bambavuga ngo tubonye igitangaza kitarabaho, ngo bakazamubwira ngo se wa muntu waje kumusengera nindi, bati nimumbwira ibindi mureke kumbaza uwo ari we, iwe kagira ngo none ga nindi anketika yabaye, bati tubonye igitangaza, bahita bamutumana shikareti, ati genda mu ngoro shikareti mwizane tumushire mu kanwa turebe, bari muzanye nyina ati none asifwe sana. Uwo munsi bwarakeye bahita bamukura muri ico cumba cy'upfu bamujana muri chambre yiwe iriye. Imana ishimwe.
nagiye kumusura muri iyo shambura arimo turavugana, yamaze gusa iminsi 3 ine abarakiza arundutse atashe mu rugo iwiwe. Ni umuhungu w'abanyabyinshi atetse imirongo inzaje iwiwe n'ubundi kumusura. Ni ukuvuga ngo abaganga ejo bundi aherutse kuri sashika gusura umurwayi, abaganga bose baravuga ngo muze murebe runaka, ngo bakazamureba ngo ariko niwe hogendesha amaguru yawe yombi. Mwumve mbabwira ibyo turimo, ni ibintu twemera biza bikora imirimo n'ibitangaza bigira imbaraga. None rero tugiye kubishinga mu izina rya Yesu, abarwayi bakire, ibibazo bikemuke muri iki gisirimba, haboneka izindi mbaraga tutigeze tubona, ibitangaza n'ibimenyetso bigire gute bikoreke mu izina rya nde rya Yesu. Iryo zina riguhesha agaciro, iryo zina rikora ibitangaza. Birinda kandi uzamuke.